Welcome to the Leading Sight News. St.John Believers Eastern Church Thijoklangso along Jisu krist amahang kethek arni talon po. Birthia dang tebita matijong cheklo ng lilote Christmas mati. Empu Jisu amahang kethek arni katalon jiapan Christianatum anke kachase kachadang lapin. Hem read along alira cham kachipido de sang sisi ketheklo. Lason tak si Thijoklangso along kido St. John Believers Eastern Church along ta. Mondolia rat do anpen ningarong ningkang samaricho mahang kethek arni mesen pen talon dun si por namalong kirjume chuhang dun 20. Arna maphan kiro karcho kang dukar dom lapen Bible kang choralong hempu Jisu alam jor kapiklang ating pen kachithan kachimum hay hui pedupon. Lason si risonim so tumpen Jisu perthi kahachia tomo endam si lamkantame piklangpon. Karbiang long ito na Mouse Council CM Dr. Tiliram Ronghang pen kipipona kekta in tanpon. Arna malam ke tanpon aban Sir Simpson Rongpar Evangelist Pensi Jumesan lapen ninglutchok alam tanpon lo. Mondolia chunbang pensi aluhi pachinia sai dengpon. Aluhi atumapan kardia choy lapen poho pipa jerpon si mesen pen jay mekdoanta pechunpon lo. Kaduka we kardom kardi tang det pen apike arni kithea men pen kithik tang aok aan cholin si arni kithe katalon jaimek mesen pen pechun ponlong pemelo. News text report, the Leading Sight News. Kasi Christmas ke hanon rumah itong di rumah Cina menji Christmas ke ye dong kami lakukan ini. Ini tunjukan kali Christmas ke di mana berarti nang hace ke di rumah alam ini curiya Mary di Holy Virgin Mary di alam ini curiya pasti di rumah alam ini punan sampai copi no di rumah di alam ini hopet anak mantap berarti anak mantap lagi di kasih soalnya kasih Joseph sambil solo di alam sambil anak beri Pagi, hampir deh, di nangkana cipi daji. Ada di sini, kalau Mary dengan Joseph yang itu nama close relationship itu kalian dengan itu nama di cicinya di, wasami yang asal di, karjong kan bukan joksi dalam itu, di nama itu makan soalnya nama kecepatan itu di alam itu apa yang sampai di alam itu cepat dulu ya perang sampai alam itu
started this na.